Wabi mana? Ndit. Ayi. Wabi mana? Asir tay. Kota asir. Naik kucai. Arra mau makan. Zare dong menurut aku cuma tasyan. Ijab sih tarik. Atam ram ndazi. Arra, miamur bat ijab. Ane ulle negara sana. Ane ulle negara thalu. Miamur rabar edu ijab. Kulla inde mini sinjare yoro nda siwa maturen. Siwa maturen. Atille ijab. Purte arra mau kulla dut. Ay ko zindan lala. Lani stino ijab labs. Ah, ya ambil pusat selalu tu ini nama. Mali babat digaru. Serah berida mana ni dah bayi nanti tola mu ijab. Ma ana itu gua tajab. Ay nanti tola ni ya kan nanti facu nanti tola. Kamera leni jara. Salifan fadda ijab bayi nanti tola fun. Anu kau sinjare mana onda sinjare. Lakin namni bayi nanti serah berida. Ijab serah dugaan serah berida. Imba fatin tole. Ana ya caw kas gua tiendu fini. Cije kama irti. Ilman tias nejala mi dama irti. Wanti gua cuar wadi mal. Acha ke jaarti tiya samasise ilmaan tiya laale daddafe as deebe sargi si waraadha nafuta mo nafutu Ayuun sodaa yaman deemi maal maal mi Ayuun namni maal walaal kaamera nurra oso yaman deemi sodaa isin kijibdu soofu wajjisten jecha jira yaman deemte hodhu turan yaman sabta galaanta sabta Kutu shawanne kutu yaman deemte kutu gatai yaman deemte Ayuun. achu batu largin yeroo amma deega deega bakana gadis Abi turo nama tahu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akam jisan rasul daawwattoota keenya bakka jiran nageenyi soo jira jiraatu jecha guyyaarraa maaliif dhufne Aku beekamu video akhirnya gadis argitanii jirtanii ka Ayuu wajjin gadis obboleessi si fideet na ammachiise naaf kenne jira galatoomuu ani sin kadhannee hawwisi manna jaalataa kenni sunu ayyamuun sunu tokko mire Aywa waan guddaadha risaayu suma barbaade maari. Aywa Suma baraati fedhuu baattus amma isin si jaalatteerti namoonni yaada nuu kennaa turanii koomentii nuu kennaa turanii fuudhuu qabdaa asirratti murteessanii jiranii achi kana hundarra ceetee maatii siirraa jaarsota irra ceetee wanta kana gara xumuuraatti hin fiddu taanaan meebii xiqqoo rakkoo uumuu danda'a jaalattees jaalatuu baattees amma normaalii waan irra geesse amma inumaayyuu obboleessi fuudhee sitti kennuun fuudheessi jalatti darbuun kuni maaliidhaan talli kuni uf muruu dandeessi yookaan uf ajjeesuu dandeessi yookaan yaalii akkasii hojjechadhee waan akkasii raawwachaa turte yaa namni waan kana fedhe immoo hin godhu jechuun hin danda'amu normaalii. Raawwachuu dandeessi intalli kun waan barbaadde gochuu dandeessi kana booda jechuun namni jaalate gowwaadha. So rabbi si haa dandeessu waan hundaaf si haa laffisu. Inshallah. Akkasii hordoftoota daawwattoota keenya maaliif dhufne Ayuu maal jennee itti muu deemna akkuma beeku obboleessi fuudhi jedhee fidee naa kennee jira anis hin jibbine fuudhuu deema tolee hayyee jedhee garuu har'a maal itti muu deema maanguddoo maradhee jennaan maanguddoo maan naan jette Kasa isi miidhama isii duraayyuu kuma 600 na gaafatanitti irra walii galle kafaluuf san ammas hin kafalle amma immoo yoo kan itti mee jedhu kalaas maanguddoota dhaqaati kabajaan gaafatanitti maatiilee waan ayyameef kabajamaaf jecha haadha qanii jenneet erguuf yoo mari'achiisnu maanguddoo maan nuun jette kuma 600 ka duraatiin alatti mumkin maybe kuma 400 itti dabalchiisuu yookaan miiliyoona si gaafachuu hin danda'ani ka cirallee kophaa si gaafatan akkam gootaan jedhanii yoo kana yaadu osoo maanguddoo hin dhaqin dura Ayuu kophaatti waame Ayuu mari'achiisuu barbaade maal jechuun barbaade achi gara yemanii deebi'eet ilmaan tiyalle ilaale jaartii tiyas tasgabbeessee silin aaru jettee akka miidhamne tasgabbeessee deebi'ee dhufee si fuudhaa jedhee Ayuu kadhachuuf deema. Sayyidoo waan kana waan sirraa fudhattu natti hin fakkaatu. Of biraa si dhabuun feetu waa baay'ee raawwattee jirti waa baay'ee gootee jirti waan silati lubbuu namaa hin balleesse jedhamee yaadamu kamiyyuu taasisteerti intalli kun jechuudha. Bee sirri. Amma sirraa fudhattee dhugumaati gara biyya sanii deebitee isiin amma ka'eef maalidha? Obboleessi fuudhee sitti kennee jira. Wanti murtee kana caaltee jira. Fuudhiin irraa deemee dabar waan biraati. Jedheen isaa akkuma isin fajjeessuuf sana booda. Kana booda boo'ini kana booda maaliin jedhini jedhee egaa fuudhee si jalatti darbee booda ati immoo fiddee yaada kana gaafa kaastuufi natti hin fakkaatu. Rabbi si yaalaffisu waanuma hundaafu. Inni immoo qarshii kuma 600 miiliyoona tokko maal maalatti jettu kun irratti dabalchiisanii miiliyoona tokko sirraa fuudhan amma haala amma gabbarri jiruuni kunillee waan ta'u natti fakkaatu. Sanii ol si gaafachuu danda'a. Maybe waanuma intalli isaanii si jaalatteef qofa yoo waa wayii si ilaalan malee amma hundaaf xiqqoo dubbiin tun hin jajjabaatu. Sargi mabaati yoo baate miiliyoona tokko himan sanii olis ta'uu malee. Yoo sargi maaf san kafala jedhanis waan biraati garuu amma kana wanni Ayuu barbaannee waamneef Ayuu waamnee dhufaa jirti haga isin dhufu teennee jirra wanni isi barbaannee isi waamuu jirruuf sababbii maali wanta maaf jechuudha itti himuuf deebi'eet achi as deebi'ee sargi siif godha amma hin jarjarinii maali kadhachuufi achi yoo isin tole jettee suuta tasgabbee sargi godha
amma fanis sargi gochuun barbaanne booda sargi godhee fi fuudha jechuu akka siyaade qaba inshallah. Bayyuu warraanatu waame akka Sayidoon jiru sin beektu siini waan jiru wanta jiru kana durseeme otoo ani itti hime yookaan akkasumatti argadhee waan tokko mari'annaa akkasii aarii sirraa qabdi eessi jettu yoo kophaa kan keetti miti tole jettu kijibaa akka waan isan fuunee fuudhaan kun aarii narraa qabas jettu amma kan qofaa jirutti beeti baay'ee isiin jechuudha beeka waan kana itti mufee qoo qabdi ብቻዬን እንደሆንኩ ነው የምታውቀው ሳይዶ እንዳለ አታውቅም እስቲ መጀመሪያ ሳይዶ ከመምጣቱ በፊት ከሱ አፍ ከመስማቷ በፊት አዩን ያኮ beekamu akka inni waame malee akka anas jiru quban qabdu beetu kanaafu yeroo dhuftu wajjumaan itti himna inni kophaa itti meeshaa jira garuu kophaa itti muuf hin ta'u walumaan kan itti himtaa dhufteeyyuu maxxaachin dha okay soonicha ayu wayne wabi manone እንዴት አዩ ሰርፕራይዝ wabi mandani tasirtai ኮታይ አስጀረ ናይ ቁጭ አረማው አከም ዛሬ ደግሞ ምን ነው ራቆች መጣሽ አንቺ ኢጃብ ሲታርግ አታምረም እንደዚህ ኧረ የሚያምርባት ኢጃብ ነው እኔ ሁሌ ነግሬሻለሁ ብዬሻለሁ ከሲራ በሬዱ ኢጃባ ቁላ እንደ ምን ሲንጀደ የሮ እንደ ሲመት ብሬ አትሌ ኢጃብ ትርት አረማ ቁላ ነው አይኮ ዚንዳላላ ባታውልቂ ጥሩ ነበር እና ብያባ ማሊ ባበት ገሩ ስራ በሬዳ ዋና እንደ ዳ ባዬ ነጭቶላ ሞይጃ ማና ይተጓት ተጃብ አይ ነጭቶላ ነው ያፈነች ፈቹ ነጭቶላ ካሜራ ላይ ንጀራ ካሜራ ይጠፋምኛ ጋ ካሜራ ለዛ ጋ ካሜራኛ ጋ ይጠፋም ማቲክ ያ ሪፋቲና ኒ ሙስሊማ ሚቲ ጋሩ ኢጃምኒ ባዬ ነጭቶላ ኢጃብ ፈቹ ባዬ ነጭቶላ ሰኒፈን ፈዳ አነ ቆፋ ሲንጀራ ነው ወንደ ሲንጀራ ለኪናምኒ ባዬ እና እንጃ ስራ በሬዳ ኢጃብ ስራ ዱጋን ስራ በሬዳ ኢምባፈቲን ቶሌ አና የቻ አከስ ጎቴ ዱፊኒ ኮቤ ከበረተ ተከና አዩን አመንቲን ሲ ያኮቤ ከሙ ሙስሊማ ሚቲ ክርስቲያና ኢጃባ አመንቲን ንጅራ ማቲን ተኮ ተኮ ንጅራ ወልኬ ሰመካ ሙስሊም አለ ክርስቲያን ላይ ታያኒት አከ ጨራቴ አባፋት የሮ ወሉለኒ አደበያን ዮ ፈከኛ ሃቲ ሲ ክርስቲያን ቱርቴ አባ ሙስሊም ቱሬ ዮ አደበያን ሃትሱን አመንቲው ፊት ዮ ክርስቲያኑ መት ከንዴ ብታቴ ኢልሞ ዮ ጅጉደት ክርስቲያን ታቴ ጉደቲ ዋና ከሲ ከሲ ትጅራ ሄዱ ከነኒ ቤተኒ ሲኒሙ ከነን ለፍታው እንደንዳ ከክርስቲያን ታቴ መሌ አመንቲን ሳኒ ወልኬ ሰመካዳ እንደታውቀው እምነታቸው ቅልቅል ነው ብዙዎች ሁላችሁም ታውቃላችሁ ለእናንተ አዲስ አይደለም አንዳንድ ሰዎች ባልና ሚስት ሙስሊም ሆኖ ለምሳሌ ባልዮ ክርስቲያን ባልዮ ሙስሊም እናትየዋ ክርስቲያን ከነበረች ከሰለመች የሆነ አጋጣሚ ወይ ከተጣሉ ወይ በሆነ ነገር ከተለያዩ ብዙ ማቆሰው አለ ወይም በሞት ይሄዳል ምን አይደል ወደ እምነቷ ትመለሳለች ልጆቹ ሲያድጉ ደግሞ ቅልቅል ይሆናሉ ማለት ነው እንደዛ ናቸው ብዙ ሰዎች እንተ ስትሉ ነበር አንድ ሙስሊም ሴት እንደዚህ አድርጎ ብላችሁ ከእምነት ጋር ያያያዛችሁ በጣም ወሬ የምታወሩ ነበራችሁ ከእምነት ጋር የምታያዩ ሰዎች ነበራችሁ ምንም ከእምነት ጋር የሚያያዝ የሰራነው ነገር የለም ዛሬ ለሱ ጉዳይ ማልመጣንም አጋጣሚ ራቆታን ሲያት ነው ነሞተን ሄዱ የሮ አመንቲ ወልቄ ወስተኒ ሃሶተን ያርገ ሙጫው ሙስሊማታ ከሙጫና ከነጎደ ተኔሮ ሃሶተን ኑ ዋይ አመንቲ ዲንቱን እለ ዋይ አመንቲ ለደረኔም በይኑ ጨራቴ ፍራንክ ይዘለገ አከሳሴ ሞጋብሰን ኢጃብ ጓት አከተሳቴ ኢጃብ ጓቴ ኢጃብ ሰኒን ኦልባቴ ሙጫው ሙስሊማታ ከሙጫና ከነጎደ ፍራንክ ይረደለገ ያከስጎደ ይላል ዋይ አመንቲ ዋንቱ ተቆስ ዘረኔም በይኑ አመንቲስ በለስ እንደብኑ ነሙተን ተቆጥቆ ከሰሰን አራ ወን ዱፌፍ ከነሲኒ ሞፈሶንቴን ዲመ ዱርማ ሀሰን ኢቲሞ ዱፌ አመንቲ ሲያስማን ሀቤተኒፍ ሙጫው ሙስሊማ ከስጎቴ ሙጫው ሙስሊማ ከስጎደ ወሬ ወሶ ዱቢ አደምባፍቲን ኦዴሰ ዋንጅረን ፊቹዳ ዋቶ ኮሶንቲ ከተን ኦዱ ዱቢ አደባፈዳ ተውሌ ሙስሊም ቆፋሚቲ ከናፍ ንዋን አመንቲ ተቆስ ደለጋ እንጅሩ አመንቲስ በለስ አንጅሩ ማን በካ አዩን ክርስቲያና ይወከሳ ቁለ ሰርግተን ደንገት ራቁቷንም ብታዩ ከዚህ በፊት ኢንሻአላህ ሙስሊም እናረጋታለን ሳይዶ ኢንሻአላህ ሙስሊም ሆነስ እራዋን በሬዱፍ አኮንሰራ በሬዱ ሙስሊም ስጎና አመዝ አመንቲ ዝቁፍ አመንቲ ጅጅሮ ወሰንቴን ጋሩ አንድርቂና አመንቲ ጅጅሮ ወሰንቴን እኔ በግድ እምነት ለመቀየር እናረጋታለን ስላችሁ ሳይሆን ሰው እምነት ወዶ ራሱ ሲገባበት ነው ደስ የሚለው እንደዚሁ እንዳማርባት ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር አላህ ያሰምራት ማየተው አኒ ወንቲን ጀቹ በርባዱ የሮባዬ ነምከና ኦቶኖባቲን ያደባዬ ከና ካአረ ከነ ማረብሱስ ጅራ የሮ ዶቶኬሳን ማበረሰኒ ዋን ገርሙ ፉልዱራት ፉጀቹ ኑቲ ዋንስ ነው ጀኔ ጅራ ቲያደሜ ሚቲ ወንቲ ሱን ከወጀተሜ ጋፈ ጀዱ
isin wal fusuudhaaf yookaan ammoo isin sadarkaa kana akka geettaniif maaliif naa qorii jedhee waan kana kan sitti mee akka caarraa ta'e isin ijoollummaarraa eegaltee si jaalataa turte wanti kun sadarkaa kana ga'ee jira. Garuu dhufanii jecha baay'ee dugda si kutu jechuudha. Arraba baay'ee dugda si jammar yaa musliimaa isa addabna. Akkasumatti si gorsa malee sitti hima malee badii kan keerraa si deebisa malee sin arrabsu jechuudha. Waan hin taane jedhanii jecha ulfaataa wayii namoonni namaan jedhan jira. Ta'aan akkasii sanarraallee xinna ufa dabanii baay'ee gaariidha. Janga ammaatti akkuma Seedoon jedhee wanti amantaatti buune hin jiru, wanti nuti balleessine hin jiru, wanti nuti daangaa amantaa ceenee wanta amantii musliimaarraan eeggamne wayii wanta shari'aa islaamaatti bu'ee wanti nu hojjenne hin jiru. Kanaaf akkasitti nu hubattanii jechuun barbaada. Yaa waayyuu manee akkaataa badillee nima jira takka takka of course jira. Guddaa akkasii amantii balleessu sun ta'e. San dhiifama nu godhaa jenneera deddeebiidhaan dhiifama gaafataa turre jechuudha. Taa'ii akka kanaatti tu nu hubatanii baay'ee gaariidha. አሁን ለሱ አልመጣንም አረ ከናፍ ዱፍኔ ወይ አመንቲ ያሶፍ ስለምነቱ ለመናገር አልመጣንም ወይም ደግሞ ወይ አመንቲ ሲያሶፍ ሰኒፍ ዱፍኔ ዱፍኔ ድም ብራት ያዩት ከናፍ ገባብ ሲኔ ሲኔ ምን ቁላዋን አርጊተኒ ፏን ብራን ጀተኔፊ አኮ ቤከሙ ኦቦለስ ከን ከፊዴ ፉዲን አንጀሬ ሀየሜ ማቲን ከያየሜ አኒ ፈጭ ሶሌ ገለ ሲፉዱ ፊስ ቶሬ ገደ ምቲ አኮ ቤከሙ ማንጉዶ መሪያደ ማንጉዶ ማጀተ ምሮ ይችላሉ ምናምን ሌላም ጥቁ ይችላሉ እስከ አንድ ቤል ተወጣ ይችላል ከሙ ኮመዲ በጃ ካሳፍ ሲጋፍተኒ ተብራይ ረሽደ በጭ ሰሚለ ተከባሱ እንደ ተጨራፍ ናንጀራ ጨዳማቲን ዋን ሲኒ ሱሚቲን አንጀራ ሲገለምቲ ዱቢን ጀበሰኒ ማቲ ሳኒ ከናፉ ማል ያደረም አንሰኒ ሲኒ ሱሚቲ ፈዱ ሚሊዮና ሳተው ፈዱ ኮመዲ በሻኒ ሳተው ሲፉዱ እኔ በዛም በነሱ እንትን ብዬ ልተውሽ አይደለም 1 ሚሊዮን ሆነ 500 ሺህ የሰርጉ ይወጣም ችግር የለም ወነ መስበር ባደፍ ጃርቲን ያቺ ጀቀማ ይርቲ ኢልማን ሲያስ ነው ያላሚ ደማ ይርቲ ወንቲ ጎቹ ወርዋዲ ማል አጭ ደቄ ጃርቲት ያሳማሲሴ ኢልማን ሲያለት ላሌ ደደፊ አስዴቤ ሰርጊ ሲወራዳ ማይቻት አሳምኛት ማለት እሱ ለለምንሽ መጣ ነው ለምን አሁን ያንዛዙብኛል ሽማግሌዎች ቀኔም ስለደረሰ ማለት ይሄ ልናግሩኝ ይደራችሁ አሁን ታገባኛለህ አታገባኝ ማግባት ማግባሻለሁ የማን እንጂ ምናምን ስመለስ አይደለም አሁን አይ ሲጋራችሁ ፍገችሁ ማጀቹዳ ናፉታ ነው ናፉት አዩ ሱራሽ የማን ደሜ ማልማኒ አዩ ነምን ማኑ ላይ ካሜራ ነው ኦሶ የማን ደሜ ሱራሽ እንጂ ጅብዱ ሶፉ ወጅስ ልጅ የማን ደሜ ተሮዶ ፍራም አጭበት ምን ችግር አለው አዩ የማን ደስ ተመለስ በቃ እዛው የማን እንገናኛለን እዛው በቃ የማን እዛው ተገናኝተን እዛው ስኩትራሻው ነው የማን ደሜ ኮቱ ገታይ የማን ደሜ ነው አዩ አጭበት ለርጊ የሮጋ ማደጋ ተገደጋ በቃ ነገር ዲስ ታገባኛለሽ እዛው መጣላለሁ ጩመት ነፉታችሁ መት አዩ ማሪያ ከነ አጭመት ነይ ፓስፖርት ቆራሱ ለሽም በቃ እሰት ሲጋሽ በቃ ፍቴር እኮ ታይካ ፓስፖርት ይቀበል አዩ ምን አይዛችሁ ከማዳስ እኮ ተከተላታው አጭመት ሄዳለች እዛው ተበቀኛለህ ምን ታረግ ነው ልመጣ በቃ እዛው ታገኛታለህ እዛው ትመጣላለች ፓስፖርት የላትማ መታወቂያ እንኳን የላትም አብዳቤ ምን ፈወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬ